وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. حمدا وشكرا يليق بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يسرني أن أقدم لديكم أفضل التهاني وأطيب الأماني، سائلين المولى القدير أن يمنحكم النجاح والتوفيق، وأهنئكم تحية طيبة مباركة من عند الله لا غير إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksami, mga pagaryami, mga inaami, mga bubayami, mga buhat taanami, ukurtan waya amapya nagubog yan naman akya pakambubarat mo tanusagyang kaya mapi ang kagagawi. Ini sabab po Allah sakyan dudu salimu yan agyang kutay sa kumanga luks tanong mga pagaritano. Pagpamanganin tanong ko Allah Ta'ala ayabulawan na lupa agyang kutay kambabatada niyan. Aya kiatero ako ron sa ukurtan waya amapya namin sabab sayana pira-piray sekita ang bata-bata na miyati din na daw makapagnung-nung nasokyang gulaw le na miya kapamagilaya nagyuti ay manan yan na isa kiatero ako ron pade salim wallah. Ikadua sabab kababaloy niya na limo Allah na igirami ang gulaw laso lagi daya na isay ang pagkasabapan sa kapabakay katiaro pitangisan. Oy kasala ka wamranawaya ka o di ka budasin na di maka panisya kay di maka tanong. Napagkapikir takwar yung miya tesi muda miya gisakan saka nasa katapan ni di mataya papagati away na ikado to ayamanan yan na kabubado niya na limo kaupa makasumanusia na lalayon akatatadmin yan sa kapatayaya na ayakatir Allah na tigay na wakafa bil mauti wa ayadha upama lalayo na katatadmitan wa kasigudutan usagi ang kakapatay. Nakiyasan na sanaan din na tigu Allah Ta'ala kekuan tano sa tuma ndao agi ang kaya kapatay. Agi andi katampara nga kapatay na di siya di teman-teman sumaulaula. Di siya di teman-teman sumaulaula. Sabab bro
Na udia ko niyong bayna. Ko kapanuguro suara ko sa ko mga pamangkin na ganiyo. Panggulalan sa giyang kaya gugudan. Si iko agamatano. Na tiga ka na giyang ko takya sa lamakorkano. Inirampay na karkano sa giyang ko ta salam. Nagyud tunim baloy na kana pada datakan rekano lang-ulangwan ang mga tungan ayami ada makan derainon. Sagiang kaya kalilimod. Sebab sagia bumanagiang kaya salam. Na upama ka kesabutitan sa tarotok. Na kesanan na ipilintatan wa tagu ranaw. Inuto. Nakagiso salam. Na ayabasaw no mga ungang natira na ginan so sambita na bulawan na kanda tada tumanong ada kata talakayo pata pengampungan sa nga daranaw. Ayamaanan niya na andi na di kasalamang kasagyan ko talulot katungan na yung kabangisang ka. Na ayamaanaw to na tiyang kadikaw na so adatian sa suginawan yan, so tamukian, so langan taman yan, ayamaanan yan. Na tarot to pwede nakakisarigin yan narkaon. Na piyakang balingan yan nakamambuso salam. Na lagi dutua so tamo kakasa so ginawang kasa so adat kana taruto pudin ayam anan yan nakakisarigin kaon sama nuto na mimbegayakan no sa sarig awal na samanan na palata no matao sa sosalam na ayam anan yan na kalilintadanan na daman na diimbebandogan na ipakeras ayo mga marana ruwar sa kalilintad. Nah kanu kap mana budak kiumansan iman to na ayaropa na salamayana miapay riti depan di pundi kapa memilih anaki kamada kalau pesalam assalamualaikum nandini kalakain kau na namaan sa kakanian sebulan ka sopirakan na begana ka wayaki giang kana na maulaw samarawi ko dan yang pernah kagba. Palatan mo ikatawan. Na ubang kasan pakilay ni mapia-pia so pagda na ka motor. Away, kami ako irandi. Ubang kasan pakilay ni malay so diso. Dugangan ka. Kagagawin na kaya lakat kayo. La ilaha illallah. Marawi City. Daan lagi dana na ayam ananya na pumpungan. Adal pa mga Muslim saranaw. Ginama, Pilipinas. Na peteron nakaandu so kalilintad. Gina ni buntali ako dan yang pernah kageba. Pira-pira ngay terakam pian keusan, motor pian keusan, mga darpa. Mga tinda ayam ana ni sudah na mga wakwa. Na malung ako napakalaga de sa giyang kaya bola-bola Giyang kaya si sauna yan. Sir katano. Datang ka padegang sa Bukobar. Datang ka padegang sa Katolong. Agiyo to na pagwitan niya na rakasukawiagan. Away buwa pirakan na magatos na diga kiuma sa Marawi. Away. Kaayat taman na makapuinit kau. Nada mapu memasan ako na imbeling ako mga wataka. Na ando to sa bapang uta pagwitan rekaan lagi duto. Away. Pagwitan niya na rakasukawiagan. Na ayay pesembaguno sabah di ko mga marano na pakuan ni ranso degangan niya na pakuan ni ranso niyawan niya. La ilaha illallah. Nakadegang ka muslim ami noon. Nakadegang ka si imyatay ko dar pa mga muslim. Naman susabo daw po masabasa. Natira na sumaso Islam na diketoon saranaw. Away. Aya kalili daw ketoon saranaw na gulo. Agyaman na Marawi ko nang penana dan yan nakangulaw na firing line. Langwa na di sa upa sa buno. Langwa na tekaw. Nasanap keto. Away. Naupang ito ba nga si Islam na singa keto sa ragat. Away. So nga naman sa Burakay. Haya kali idap kailangan sana mga talakas. Kandudun so rupano kamu muslimi. Dudun so kalilintad. Daka tekewaon. Na daka tulisaon.
dah akan bunuh air. Sisaran nau, gita-gita. Sabab bro. Nah, dudan tanu agi yang kali limut tanu. Yang kali limut tanu na kali limut daya kararantang adat. Nah, tiga kena asap tanu pakai degag yang kaya tutul tanu. Kakak dia. Oh ya pamagu saya tanu saya nak kandegang na ya petir oni nak kaya anun siya ki uto. Oh wah. Opmano aya pamagu saya tanu saya na eman na ngiraw kono ba kami liliwing man. Awah. Batala pula bo sangka masay man to. Kamar gena suku dan natawaya. Kagi yang kaya di mama makin namberang-berang. Adna ya gusto niyan nakaulit. Nanti kalian yang tatomitin dengan umpagtin at tigina. Okay na nadituro niya kayo nakagipupagtin. Upama ko kaulit na kaparati ang taon. Oh. Adong paman mambuaya gusto niya napupagtin. Ang punya may niya nakaulit ati kinamiyas mo to nga madebu. Nah. Pada mga litis timanto. Nagupong nga kay di katay piyaging uta pumakin nag. Naya pesuan na tayo na piyaging uta di pelegetan na gumakarip sa kanya di ka pelegleget. Api aging uta di kinanglan na pagili sarilos. May lengan na miya katurog ka pagili niya no to sarilos. Kaya sigil na ron ay ginaganda ki kami asmo semua kurkad. Oh ay. Gin kaya iman. Napala pala tanud manariad na paratiyan yan. Basta paki lapaliam nang na la ilaha illallah. Na adna iman yan. Paratiyan yan si Allah. Ay benar. Na agian kaya paratiyaya. Na adna kaya belanganon. Na adna kaya ninitanon. Adem pemana aya masasapipin yan na iman na paltik. Awah. Upama na sa mana partik. Adin ni mana partik. Ayat tindig sana sabad ko mga maranaw. Nalani mga malutan ron na kailangan. Diyan ka mga tawa sumasana sa ayair kaniya na parati original. Natagin ba partik. Na malun yung man pulesa mata maranawaya. Kageto na kaon. Sakan mana tigian na titu kan na ipukan sa Allah kasaba patigan sa Peter umangaw lama akala kan sa Allah na sakan na tigian na sudden so kaya nagakuro na mata na titu ini kalakakan sa Allah sa ayat mana kipukalakan na ka Allah na piagi masakit na di kurun magubay kagi kataw na kanawala yung Allah na kataw na kasamara nawanya ayaw buka pikilang sa masakit na umandu buka. Adi di penso sabodista masa to na pesimba. Na siya to na bukatista. Apa aso jumatista na daun rampain. Dia penso bukat sabodista. Kau masa to na pesimba. Na siya to na rampain sa jumatista. Ka bukatista buat kegania. O mambu dua buka ko makapkelew sa masakita. Na keto ni maya. Asisisa nga bang sa maranaw. Oh, ay buka pagkailangan sa masakit na uman dua buka. Na diyan na niya manan yan na mga tao aya mair kaya na parati apaltik. Na penanggilan na. Mari di. Na diyan kaya kapatay. Na isay niya mala preparaduan tanong. Kada na pagkasampurna narkatano makaliw-liw saya. Kateman-taman so kapasang tanwa mama. Kapasang tanwa buboy. Na ayad na pagkurian narkatano naging kaya kapatay. Gimana nga katatagutan sa aging kaya dunia?
Nah, maka ibarat tano sa lagi duung asapad. Lagi daging kadurian. Ipo undin sa ubar-ubar. Na papangulog din. Na mitakap sandi lagi duson to kau nga durian na makilala nga buntal. Sa buntal na durian na napapangulog din. Na taman sa kapakadiyan kaen sa kala, kapakadiyan kaen sa ided. Na papangulog din. Lagi di tanong. Ada nagkataon nakasibo sa giyang ko tarahim inayan. Soldat yan inayan na miya tero din. Ada na ayan niya pasyan na miya kasimbong sa dunia ka ulunian taman sa nga aligyan. Dapat makaliw so lawas yan na ayan mana niya na miya tero din. Ada pa man na miya pasyan na miya kambulag sila na gusi inayan na miya tero din. Ada na miya kasalungan, ada na miya kapito gawi, ada na miya kasaragun, ada na miya kadiyang kasaidid. Gini maulaw-latano. Nah, gitu ba? Agyayay mala apopri-paraduan tano. Kagyang kaya kapatay. Na ayak yang basa unu Allah. Natigin akul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tirong kaya Muhammad mata-mata na suka patay napapalaguyan niyo tafirruna minhu papalaguyan niyo fa innahu mulaqikum na mata-mata anak ka bakan niyan din pembelaka kambelaka o pamakaya pimbasa wallah nakasilubai ana madakla mato nakasamran na may alagud makay silubay kumalakal maut nakagiya kambelaka dampala ko yan na kaon. Kapambala kang kaniyan. Na ayam apia, na batanun sarmpanga, na preparaduan tano sa mga bebundes asimba, agu paratia si iku Allah Ta'ala. O manisa, na pergi sa inian din na ginawa niyan, hindi panglirans. Kaso Umar ibn al-Khattab, na tiga na hasibu ampusakum, kablaan to hasabu. Pagpamagitungan niyo din na ginawa niyo ko una ampun udar kanu kapamagitunga. Wasallu alaikum qabla an tusalli alaikum. Nagusambayang kanu din ko una ampun udar kanu kasambayangi. Wazinu qabla an tuzina alaikum. Naguinao patimbangan niyo din ang mga ginawa niyo ko una ampun udar kanu katimbanga. La ilaha illallah. Giam ranawaya. Na mata tembang sagyang kutuagan lebakihan. Panguntudan niya rod na along yan. Mata tembang ko dagangan yan. Na ayamaanan niya na dinin katawan. Hindi kapakay po sa mga waktu. Na makatoko na may po sa waktu na di kusua o mamantip. Sunin so tanda ka di kusua. Diyan ka kapatay. Na Aya po na nananagyan ka na sakratal maut. Nagyan ka sakratal maut na adna pagkasagado na adna dirun pagkasagado. Aya mga tao di pa kaukit sagyan ka na sakratal maut. Nagyan ka na napapatayap kedigrasya. Mini bangga. O di na miya timbak. Na mga tawanan amia taya dama ko sa sakratal maut. Bigla ayama na niyan na kaya patay niyan. Na giyang ka na sakratal maut. Nang berang-berang kasugod di tanusan. Dua nang kakalima basara bapia kasumpat. Pagana kalima na sakra. Ayama na niyan na kaberg. Nailan ni manang tadi tenudan kesakit. Magan manginder bala. Kaanda din ikirampay niyan sa giyang kanan apatero na sakratal maut. Na mana niyan amia bergedun. Aya basa tanurun amia landa pada so pangilailayan niyan. Dinian din nakakilala siya mayan na dato. Dinian nakakilala si inayan siya mayan so mga lulutian mga pagarinian. Kami landa pud naging tapangilailayan niyan. Sakra. Kadua kalima na maut naging utaka pangindel gano tao.
Mandidi. Na malumala research tanu saya kasi kena miyabati sa gingan na nakita ba betul sa akidah to tahawiyah. Aron piano tulu malakal maut. Sorupaan akapukuan yan sa niya masih kung mga manusia. Nah gitu ba? Setan udin na pesudin agyang kaya tutul tanu. Katutul mana ya mga riya. Yang kaya sakratal maut. Na punan din na yaw kasurgaan. Amay kasupatay na pagkasurga. Nagupunan din na yaw mambuo kanarakaan. Amay kaging utapatay na pagkanaraka. Awah. Andun ni kiram pa yung manusia sa giyang kanana patero na sakratal maut. Na paganay pagkaumar kasan na giyang kuta malaikat wallah. Apakah sasangan niyan ko kaprasinir ka sa nga pimbara nga mga iga malingaw, iga gagatasan, iga kukulorn, langwan na klasya na ada na pakasasangan saya wallah. Nasagyan ko takiran pa yung manusia sangkot ta sakratal maut. Na pagkaumar ka ang malaikat na sumasangan nun. Pakasasangan nun wallah. Na petero sa kesabutan ka. Upama ko siya katan na tigin na my friend. Siapang ka din na ginawang ka. Katano din ka kakambuta din na adna wallah sa giyang kaya makhluk. Nadako sa kadanan deray nunan. Sa sari asabuk-sabuk. Sa baya maanan yan. Na baka naman buba kapakalpas kami nom. Na iman to tiga na miya salbu na ya ko di kan di kambu banug saig. Amian bakan suliawa ulupa ko lang wana pagembuat tanunaig. Na ini panarapas akin sa mga kaludan. Apa kalimudan ko lang wana pakai gisi ko dunia. Na taman sararag na miya pulkatakan. Na dede na miya to nak naiga pagwit na kan siapang ka ginawang ka. Na mata naki mga pagarya kapya lagi din na mapi akap keta mata sangga Sprite. Na umiumar kaya ka tiro lagi daya. Na udi kaki maka pangalakat. Niatang kadami ni taman so kinabuhi. Awah. Siya nga matagas yulo di pamangrang nga baray bundo ka. Nah. Nang geda mesal so manusia sa kawaw. Na naapi alangwa napakai gisi ko dunia. Nasuitan natitay napakang bagyaw sa bakarangya na dirom pa na makabulong sang kutwa. Ay mana niya na magagedam niya na kawaw. Orian yan. Nayap man na po ko man naging utamalay katwala apakah sasangan sa giyang kai. Apim barang mga panganangkan. Gang kasabaga sama puti. Gang kasamariga begas. Gang kasakiyuning. Pembiubuga ka. Antaka gang kasabiko. Langon na mana niya nagkibubayan ka. Away. Na ada naman mo apakah sasangan sa wallahu ta'ala malaikat. Nagyuta po ko marka mambu ipeng tongyan ka. Kesabutan kasamaliwanag. Pagariko. Na talo din ka kakambutan pakalayaga wallah saging ka dunia. Nadako sekanderay nun sa baya manan yan. Na matibo ba ka nakapakalpas kakuman. Imanto. Namyan ba ka na langwa na pukuan akan sa panganangkan. Langwa na ya manan yan. Na pipiso-piso ka naging ka dunia. Namyan ba ka sa kembo bandu akan sa panganangkan. Nada miyato na ka na imanto na efterongkor kapagaria. Na siapang kada na ginawang ka. Ay pando pati. Pamakom yung marka lagi dia katero. Di mamangarang abaray buna ka. Manidi na antonap man ibunta lumalakal mot sa nga kapunguan yan sa niyawa. Miya kaysa na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniisya iyang kumalakal mot. Pagari ko na anto na ibunta la kay gira akuan ka sa niyawa ang kutwa da amalia na mapia. Na ti kumalakal mot pagari ko na din ka magagah. Tingin na kena kay pagisya kan. Nati kumalakal mo tabang ka kinangala na mailay ka sa buntala ka nagirakuan na sa niyawa. Ang kutagusab. Nati ko Rasulullah amay kabaan na kakaparunian. Nati gina gina malumbot na so ka penutulaw na. Tige na pwede nga kamatang ka sa dimate na orian yan na bakarang abuka. Kilay ka sa buntala ka nagirakuan na sa niyawa. Nagyang kutayamanan yan. Na pogalo ada aparatian yang da simban yang si wallahu ta'ala.
Mipipidin ko sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na urian niya na nabi karya na mata niya sa damatay. Na miyailay niya na sumalakal maut. Dapendam niya kalir katano sa satima na uluna 200 tima na mataon. Apala ya din pupakailay, apala ya din pupamerperka. Apia lagi din na mapipia ginawa ka na matang umakilay ka sa nakisa. Sa tima na ulo na 200 sa mataw na palin mo pumerperak na udi nga kabuto niya na mapapantaga pulaw sa natika niya maraka ko. Away. Mandiri. Na igira ko na yakuan no malakal maut sa niya nagyan ko tapapatad na kapakasorga yan. Na amay din nakamadus sige nagyan ko ta manusia. Akuan ni ransa niyawa. Natungan na ide na mga nananay. Nagutungan na sira na manananggila. Away. Na amay din nakamaumayran. Asaman ito na sumalakal maut na. Makididaramba. Siko mga pada mga malaikat tola. Kanabubas kaniyan. Na maawi di siram sa kapan na maputi. Na gumawi di siran sa buruk. Na orian yan. Na amay kamaubay niyan din nagyang kutakuan yan sa niyawa. Asakratal maut. Na gitu ba tungan na mga nananay. Akapagubay niya nun. Na orian yan. Na adna mga tuba-tuba diyan nun. Yung tatigwala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Inawatigin hay niya wa malaiki pantag. Inauhay niya wa barabantuga. Hay niya wa malaiki pantag na ano gunan umangat tungan ay niyan. Nadik ka din at tigyan na papanganda masakang ganating kasi kubudan ka. Kanin mo tigyan na kaya kesimbuangan ka. Nasukasusat na gusto kasusunur ka wallahu ta'ala. Na urian yan. Nasantig niya nung nagyan ko to kasangkapan yan ay papanguan yan sa niyawa. Na ayaw ko na maswang ko lagi dito. Na isin din nagyan ko ta bagwaraga adik kikiya-kiya linuwi na yan. Adan yan din may tukaw, kaya turugan yan nun. Kaya turugawon. Dan yan din may tukaw, ayamanan yan, kaya tunggusag yan kutanyawan yan. Orian yan. Na penanayan yan matad sa yan kutaawi dan nira na kapan nama puti. Nami betadian nun. Na kekamutanan niran. Yang utawi dan nira na hanot, mga buruk. Na orian o kaburukin yan nun. Na lepatan yan sama, mapia kalepat. Na urian yan na pia-pian yan mawid. Na inaikiran dun sa giyang kaya kawang-kawangan. Na may kunari mga suki kami rampay siran sa giyang kanana pagampagan na paminto na langit. Sa maumaguna yan sa dunia. Na mabusigaw sa mga malaikat sa giyang kanana antara langit. Kapunugod sa giyang kanana pito paminto na langit. Tagiyang kutaka na yung. Nagugiyang kutaka mo tagiyang kutaniyawan yan. La ilaha illallah. Na inda dala ira nagui pamagisira na pagariam ya malakal maut. Na antawaan ang kiniyawa awidan na kanana pumaling ko piyaka sigi-sigi. Na teron malakal maut haza nafsu pulan ibnu pulan. Teron yan suniyawa. Agian ko to awi kiniyawa sa awidan yan na gusto ama yan. Na miya luitan uruna ya ang nafsu pulan ibnu pulan na matatagutan no sa delikado. Away. Ka ayap man miya batiakan no saging Riyadhus Shalihin. Apagaw uturan yakin ya Imam Nawawi asang gibua gulabi siyaw gato sa hadis sa suldian. Nati Rasulullah amanid da'a ila ghairi abihi. Fahuwa ya'lamu annahu ghairu abihi. Fal jannatu alaihi haram. Sadna ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao. Apaga pili dunian so kenauban yan ama. Akatawan yan na kenauban yun iti 2 tahun. Fal jannatu alaihi haram. Na miya haramun den so kapakasuldian si iko surga. Ay pandapati. Di tanong ya kalilida pagkanag kong mga ulama ah. Away.
Nah. Kepakai nama gisus saya. Nya kaysa nakalili muda mina anna mga lulutan urun sama siu. Nah siung kitirarakan naruang kiran mia sembeg sabuting. Awai. Agi di tanu alala de pakenega. Nah sahih haya hadis. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Isen ibu ku mga ulama tanwa. Au dirarkan uma pekarayag. Nah kepakai turu angkiran. Sadin sata pagak pilih dunia sok kena ubanian ama. Kayak mana titu ama atau naging tamis memimbawa tahu. Karoma enaknya. Kata ni anda nak kena ubanian utu ama na pagak pilih dunia. Namanya haramun nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga. Ai pandapat kasamarah nawanya. Ini rampai di saat tengah demak kapito. Nah kagi ayah popular kira nang bata-bata nasi bebenggul tapi ya bebenggul lah kena yau. Nah paga pilih dunia si bebenggul. Ini rampai din sa ada rampai sa apo sa kemer. Awai. Nah naino. Ay importante na kaya to kawan tano. Malu akan ini seletah. Bedengkar garga. Nah di dempar manwa. So record tano ku Islam. Na ipon deni manto. Na baluin tanu uman tanu surat o record tanu ko Islam na aya pagapili dun tanu na sumang amatano kasibu sagian kaya kapagapili dun naging utang kabasa ko at yaban tanu iranun din kapiang aroma si prinsesa piang aroma igaransang si prinsesa na wata ibebenggol la kana yao na piang aroma Ahmad awata igaransang akan penaya tapi ubad na mga garansang akan naya. Nah gua ni araga siak ini prinsesa na adna pilih dunia nasi bebenggul. Nah sokya pangaruh mau ni Ahmad awata igaransang na. Mini danung si bebenggul kami aliaw nasi garansang. Prinsesa garansang. La ilaha illallah. Bapak deko syaratu Islami memang pangaruh masuk begut tau. Nah mi ada siapa yang na pilih dunia na kaya mi paga pilih dunia. Na swa pilih duit karomanian. Bidan tanuan na nagunya mga kantianos. Na malutan ya di pruruguru. Napi agi bimi aso katano saya. Malutan ya di pruruguru din. Ino to. Na say konsalo nga na maori ya may kamalimu di tanuro. Na pru na kaulan tanuro. Awal. Na sadini ang pagapilo din siya maena kedidegang tarikordian. Na diketawag. Awal. Nah. Kumasui tanu saging ko tabi tiara tanu. Oh. Paganta na may kung na kami malakal mo tangkutan niya wa. Awidan yan si Allah. Napupudi-pudi niyan si Allah. Labbay kaya Rabbana wa sa'adaik hadha nafsu abduka fulan ibnu fulan. Kadena namiya mapuro agumala agumya suti-suti. Nakatiso niya wa uri penekasi giraw wata igiraw. Ay ni sugu kasuka kuon. Na iman to napiyakin baya na Amerika. Natirun wallah. Uktubu ismahu fi illiyin. Surat ni mati ku Allah taala ngarannya nan sangkana na illiyin. Yang kana na illiyin. Na buletin burdanan amarani sagian kana na lauh mahfuz. Pesuratan kulang wa nangaran upama ka surga. Dirumpad iso nga mangaran upama ka neraka. Nah surat niruna tigu Allah Ta'ala. Surat niruna tigu Allah Ta'ala. Nah mi surat niruna tigian. Nah pemaruduhu ila dunia. Nah belingan ni busa dunia. Mga gagana ya. Paninta. Malu-mala kalalakawan tanu saya. Agi-agi nga oras. Tulung ako sa rilos na mibubuga kami sa rilos akin. Ako anay no katiruan yung buo. Batanungan na ka. Gira ko na. Kelatinan ako nakamalubuda ko kay may prenakulan. Nah nakagiya mata saya tutulan saya. Urian yan. Nagyuto imbalingan niya awidan niya man sa mapia. Na imbalingan niya man sa dunia. Mga gagana ya. Pamana kepakaya ayat taman katena ba minutos. Kandila ni kaputos manusia nagyuto. Magan so magana ipnay ko malakal maut. Na dibutu ketena pagkakaswinya nung usang talawas yan na sak na aya parati ako na dimate ka putus manusia na geng ko tatigtan wa kalalantangon na miya kang belingan rud nang utaniawan yan
Kasar butami milot misora tangu tangaranian upaka surga sangu ta iliyin. Orianian na wa in kana siwa dzalik. Amai mana kaya buatai na sopa kau tu. Da amalian pogalo. Na tungana yang mga gugiseng akap kesan delaw no malakal mau tagu sa mga pedina mga malaikat. Laisa lahu kufunun abyad. Daawi dira na maputi. Akapananiranon. Nagudawi dira na buruk. Na mga gugiseng ayamana niya nakapkesan delairan saging utam. Kuanya sanyawa. Na ada nama buat tubuh-tubuh dia nun. Tinaya ayatuhan nafsul khabithah. Ukhruji ila ghadabillahi wa sakhatihi. Hai niyawa ada kasudayan. Hai niyawa ada kipantagian. Na katintiman nakaden. Katintiman nakaden. Ka oriano ka belagang ka sagian ka abudan ka. Na aya pun kesan ketaling umak naka. Nagiang utamur ka wallah nagusura rangitian nerka. La ilaha illallah. Negira na kesimaka. So mintin di maka tunduk siapa peta ya. Na ada na pekailain ka adi tenu dan berang-berang ka ulah-ulanian. Na gitu na pamaka budin maka peteru. Na pemaka seorang utas suaranian. Oba ubun maka beli kawai. Ka 40 malaikat sadiwa nga ay na 40 sakawana na 40 sadiwa nga 5 na 40 malaikat sakawana na 5 ayam mana ni nagumaga poso. Owah. Thumma yantazi'u bihi. Orianian na ginsing no malakal mo taging utan yawan yan. La ilaha illallah. Nah gitu bah. Da kapan nama putih, da buruk. Nah oriana sampilang no malakal maut. Kenapa lagi dah utamu na awi danian? Bibi tebi tenian. Nah amai kunari kami oman yang sangkana na pagana paminto na langit sama mauna isa dunia. Nambida gugiang ko takabubu sigawang kana na mga malaikat sangkana na antara langit. Kasama no to naman isa na makapupukas. Kena pagana mi malakal maut na antanang kiniawang kana na awi dan kadikesang. Seberasa kedua sekede. Tiya nagia suna niawa igira wawata igira. Turun yan mamungutangaranin agusu ama iyan. Oranian. Na amay kami umayran sa hadapan Allah. Na lagi duta pupudi-pudi niyan sa Allah. Na tigin nakad na ko nakati sunya wa ore penakasigira wawata igira ay ni suku kasuka kubu na iman to nakati. Na tigo Allah. Mbalingan niyo sa dunia. Na suratan niyo sungaran yang siku sijin gimana na sijin na sin sangut tadi di dalam lupa paninta ko Allah taala ada milistar ketanurun sin sangkut tadi di dalam lupa narun mata taguang kana na sijin narun pelistan mamuso mangaran ulang wana pekanaraka nauzubillahi min zalik. Na ayam argnon na may kun kami rungo malakal maut sa giang ka dunia na ulugnian. Nah giang ko takapagulugan yan noon, kaalang-alang yan, sa kapatinan sa giang kakalupaan, na maka pira pulo, maka zero patay. La ilaha illallah. Nah, naganatan tanusan, kasarbo niya pakasagaditan, ron na giang ka na nasakratal maut. Oh. Si tanus sa giang ka na nakalalantangaw. Na ay mga sunatu Islam, na paganayron nandun ni katang kadami puto sa iyong tapatay. Tabi isang tapagaritan na kasi ka na punutula sa katano po makinaga. Ay mana naging nga ginawa ko. Kay nuwari utamili tano kaya pipian. Away, kasopato to ko puatay na pala Manila na. Ginga si katano kay delikado. Kadita katano dita minirangger sa mga kakarena kaya tapya gedesan taon na binata mga nangkan. Balabal. Na. Ayah sunatu Islam na under ni katang kadami putusang utapa putus. Na paganayram na ilay no ba makaangga. Ino to. Na ya pun nagilaan ro na igira ko na adna dinya nakakapan sa puputay niyan. Adem na kay pupumal bag sa imam. Na nagyuto o nakakaganian na amaka kamadin na pakakamadin. Oy kay kala ko petayon tayo ngono kabari maluda. Gimana kay atin to sa mi atay na mata nga say ni kumargen. Kritikal ya sangat ganda kami mga ulama. Kamar gena pupeng apa tanang amia menggepeng seberasa aisan. Awai na ya pernah kailang na manggeng ha. Dingai kan aditon dikan yang bener kebe. Awai.
Ilay na umaka Abu Bakar. Na pangilayan sa wakiti kapakapidengian. Na mga sunatan na. Waya piputusan niya na igaan na mibubetad na wala nakakeparon niya na ipuro. Na padanan sa mga sunat. Pada samya bati akan sunat na bati ano nang tasura to yasin. Eman to nakasasabugan na nakasasabu ko mga ulama na piyakarata ira nga bidakon. Ang ano nakapembati ako Quran ko miyatay. Na siko kaya sa gede ang sagina na sunanul mait na padunang kana na sunat. Pembatian ko miyatay nga na surat to yasin. Anna. Si sabiang kana nakalalantangaw na YouTube ba? Di YouTube mati na ayamanan yan na miyakang belingan unda nagyang kutanyawan yan. Na pada sa mga sunat. Papengkop tanurun sa pamikiran tanwa. Na anda de ni kapatay agyang kutamiyatay. Na pada sa number 1 kana ba number 2? Apang gulaw laan o mga dudusibiyan. Na pangadagan o buod na kautangan niyan. Na awad na kautangan niyan. Na ukaga sa orasan no to nakabayadan din. Na udi kagaga na importante na mimbiter ang kautangan niyan na ayam anan niyan na kaya to kawan. Ino to nakagiti ko Rasulullah sahibud daini maglulun fi qabrihi la yafuquhu illa qada'u dainihi. So kun sutaw akapantaga nakapataya adina bayadan niyan. Na makau masagyan ko ta kuburian na petong nrao na didi dikebukang uta patongnya sa taman sa dikabayadan agyan ko ta bayadan niyan. Mga kritik halaya mga kritik panginta pala suka putetan nada ka mibegatan obayadan tano ka mata na marga nagi aku ulaulanan sa nganan kubur. Panginta rampay tano sa ngakula kubur. Kay saya at pipikir na kana puni sigedan tano. Nah. Pada sa mga sunat. Nasa katawan na pagkabubayaan ang kutamiyatay ko mga pamilya niya. Si ko mga watan, si ko mga pagarin niyan, sa mga didusigiyan. Nasa katawan na pagkabubayaan niya no, na idolian no, na ayaw na pakaubay. Away, pada sa sunat, na ayaw pakaubay. Ino to, naigira aya, tano din yung manigira kuwan, tapangin yung man. Kaya gira ko tapos kerarangitan yan sa kutadan yung pinakapatay na di ko ba yun na pupunagas. Away, kasama no to mana na miya magatos ka porsyento so kapakan na miya magatos ka porsyento so kapaka gagedam. Away, aya buang bidan yang sama no to kapama ko tigip man miya marakses kada kati ba lagi dito na di ko mimbot nagukupaginom sa Sprite. Nakagi miya tay na ayam bidan yan na lagi dumaka okit sa o demen sotap. Kenapa manu ba lagi dito kapaka gagedam tako data penakapatay. Away. Nah nah gitu. Oh. Nah, si saging ko takapetayun tayong iron. Na pananang gilaan o budi manggagaransing. Di punanen. Kagito, miya kasama no to nam gumidam siya masakit. Miya taro to pun so kapakagdam. Na ayam mga obstakl lapangan nagyan sa na mga pananalo sa mga tuwag-tuwag siya. Pagana iron. Sang nakalalantangaw na. Tiga na yaban na Adam. Ahya o kama amataka. Inawatigan na hay buwatan wadam. Anda dali sokaw yagu-yagu ka. Ino kay ni petay. Kanasi kumasangka na daw bubugan ka sa karara magandawi ko mga tuwa na ka. Sa kabuy mapi amamana sa kabuy mapi abubay. O man mapakasalila ka na sobra sa pamamsikan asulo sa mga siringan na ka. Ino kay ni. Ito na maptiro ka. Sobra ka sa miyang ililaya kaya benaran. Ikadua. Tiginaya benar ada ma ajama'at dunia amid dunia jama'atkah. Inawatigan haimbawatan wadam na inom yatim ukas dunia. Antau akas dunia ini akan timurka. Inom kadin dapat segi pasusimbang kasih ku Allah. Awai, kami tamang kadin saya mana ni dinga dikambat tengah saging ke dunia. Mia tamang kadin saya dinga dikasih loba saging ke dunia. Awan de menaik kabelangir kaun, ande menaik kalair kaun. Pirang-pirang kay mga tao, miya taman suluba kay mayor, miya taman sulumba kay kongresman, miya taman tunduga kay gubernur, miya taman tunduga kay mayor na daniya din masyagi pa. Ikasimban yan si Allah na makatokaw, na ayaw buwa magagakasya nagirarbiyan na si prolyadahin. Ayaw buwa magagakasya nagirarbiyan na da magagamak yan arwar sa kurisya. La ilaha illallah. Namya katriya dulu nam pekaw marin sa alungan na mauri. Natigo Rasulullah awalu ma yuhasabu
bihil abdu yaumal qiyamati min hasanatihi as-salah. Aya pagampagan aya pagitung nasi ikum mga amal. Amang pipi ang buhat ano Adam. Nasusamboyang yan. Nagupon makapas susamboyang. Nadlangon amalian na palay dumiya kapas. Nagupon mapiliw. Wain pasadat. Fasadatil amalu kullu. Gupon mapiliw susamboyang. Nadlangon mambu amalian na palay dumiya laklak. Ay pando patak samrano ya. Giuta ka ba sa itong ikapagan na anak ito na kau na bukatista. Awah. Adidip ng tajumatista. O masambunin na jumata kapangin delegan yan. Alhamdulillah. Awah. Enah. Ya katlokeun gensan. Natigana ya bna Adam quwwatu kama adafuk. Ino atigina himbawatan Adamna. Ande dina sok kabegerkah. Antona ini api anda kaini lansinga. Kenatay ko anduka ko sa mga dia karatis tes ano nga namori si kokobur amay ko makapagurwaro. Antona ini miyaw ulang kaini api anda ka lansinga. Tunay maptero ka. Na nanaganatan ta sa nakamata sa tutulan sa. Setan of man sangkot ta kapruro na sangkot ta ambulansya. Wanui tikit. Pagana kenegyan sampaman. Aswara penggenat sagiang kakawang-kawangan. Tiga na yabna Adam tarkabu farashan wala tarkabu mitlahu abada. Ay daw tiga na himbawa tanu Adam na inauna pageda kadan. Sagiang kana na pageda ka akam bukanin pagi na ko dunia na di na kaya pageda ka lagi danan. Gitu setik tanu duyun-duyun. Ambulansya one way ticket. Anam ya si may urun ha. Tiagda na sa amya kambulingan mo. Basta kaya makapagda ka sa namya final. Away so kapag brud. Di kan pipikira baka pembalingan ko walay gagilang gumilang. Di nga pipikira wa baka pembalingan kayo minian. Inao pagubay din na sala ka pasero si umini. Pagubay din na sala ka pasero sa mga pamilyang ka. Miya pa sa din so kay pantag ka ko dunia my friend. Away. Kedua, nah tiga na, hemawatan Adam na, anton adini miya priparadung kaluto ka, sa kasulad kanan sagiang kanan adarpa, geso kawi di runa, anton adini miya priparadung baluto ka sa kasulad kanan sang kanan adarpa pinakamermer, cuma nari sokobur na amay kadimaka sorga sutaw, nadaa lagi danana mermer. Adi di si penagi api abang kuit tekapan. Nah napapagapun sa dis debuliu dia rilis. Nah sagian aku kubur na api susag pakan ada rilisun. La ilaha illallah. Ikat lo. Tiga na himbawatan Adam nantun dan nimya priparadung ka kasangka pana kai pengatongka. Sakasul kanan sangkanan dar papairing lain. Aina. Yang mana nak kubur nagupun si piat. Adim boleh sorbi surga. Na pairing lain apainal. La ilaha illallah. Nah. Nah miyakarani tanu sangan na kubur. Naganatan tanu rodno. Tunari rasa mana ya? Hah? Oh wah. Kagi kayak di silang di magistok sabua kawan. Nah, nasa lakaw. Tumugalin tanu sagiang kana nagkaulaw-lasang kana nakubur. Kagiang kana nakubur na makaibaratan ng salalan ng bola-bola kaasan tanu pete makapututuna. To tanu kay makatutuna sa crossing. Na crossingan na kana nakubur. Isa na ayamanan niya na pagasimbulan tanu. So mga apo tanu. Nakatan siran sa mga kuburiran na nandun siran. Punayon tanu iranon. Dapat man sama niya makasusorga. Away. O baka no mamangiswa-swa sa natira na miyaka lumalaka lumaso na Nabi Idris na miyaka lang mo gardo ko sorga na sisin ko adi. O pa man na katari mo pamikiran na ka sa mga malaikat wala nag kakalu matag mga nabi. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumar. Ayah sahih. Nati Rasulullah, ana awwalu man yaqra'u babal jannah.
sakna ti Rasulullah pagam paganay apakah toto ko paminto ano sorga ay mana niyan na sa kanya na kainggunsi si ko sorga na kalkaan yan maka soldon na tumundugon so tumundugon na nabi na titalunduga si randen na amay ka makasold man sa mga nabi way na ayap man na pagam paganay apakasold ko mga umat na sa mga umat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam paninta pagtanuro no na yang kana nakubur nadar pa na napite man na malibutan da lagi dana na malibutan ka aya kalibutan yan na apya ka plapis sa sanso kalibutan ang kana na kubur agugian ka ikapito at talin ko dalam di na ni kalibutan yan na da ka surong kailag na daak kegeda maka andu asigusu berkah. Nela ni mana gira dalam miata yang ka lait. Kau mani sana aduh murang-murang ke papian. Adna yap ke papian so ka da tulayan. Adna so ulu bedungian. Oh. Nah adem pun apake sorong kailag. Na pepegak dia makapan sandu apa segusu berkah. Na dia karena kubur na dabang kau ke sorong ailag, na gudabang kau na amanannya na kegedaman segusu berkah. La ilaha illallah. Na madakal so siksasan. Na malu itanurun sa telo. Malu itanurun sa telo. Oh. Pagana siksasagian kana kubur. Na anda dini kibetan sanu manusia may kadi kalimu Allah na pagane siksa sanang gumpit no kuburang kutata awah na aya kini rupa no mga mupasirin sangana nakangumpitan yan si ikotaw nagyang kaya kapakang bebalang kaya gusok sararbu na makapendeketa na oriano kapakan deketa yan na napatili kudap ma gian na ni kasakit kasupita gian ka na nakanggumpita ulo pa si ko taw saging kana nakubur. La ilaha illallah. Kadua, siksa saging kana nakubur. Na kebiagu nagyang ko ta dua ti mana apoy. Keden sada siga na suisaw na keden sa kaulunan yan suisaw. Amia mangintak-intem sa kabugan niyan kayaw niyan. Awah. Na iponen sagian ko tak ibeta din ko manusia. Apakah neraka sagian ko tak kuburian na pembelaan nagian ko ta dua timan apoy na taman sa kakira ko dunian ayamana ni nagagaw idong na petutong ni randen. La ilaha illallah. Nagian kaya kurinti gian kaya apoy pugusan tano. Na koto-kotoan anu neraka jahanam. Na miaka pito pulo panagupito misal si sagian ko talawas saiga. Away nagubukang guna itano. Kapag na iban sa dunia na ito meroro kaging kay dunia. La ilaha illallah. Niya kaysa nasi kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna begwa mama begwa raga. Adi tibayo da amana da aina. Na sagian ko takatuturugaon. Na pitet tagi nepian. Siya maiyan na miya ka surga. Na ayaw ko nagalabog kaya may ko surga nakapanangal sa ino mga tao sa surga. O mga umirampay ta seri may pre na munib. Kapanangal labog ta sa ino mga tao ko surga. Ino puno to ka makasusurga ka ko surga. Oh, na miya sigura dunda puguli tataro. Kaya minuminos narakata sa mga lambo, mga sama. Awah. Na si ina yan. Natutulungan yan ng bubalaan na diyan ko ta dua timan apol. Na petutong niran. Natungan ay kunda kaya marata ibuntan lama ulaw-ulaw to ina yan. Tagi na panaya mo tabaguraga Tingunin na kulay na inong kayo ni manggulaw la. Na minikaya nga kunalo ko sa tamatan yan na namiya pandang yan na buntan watay na baguraga. Natigaw na ikaritang ko na ayaw punutulang korka. Nakambuha ko na natigan na matagusan kaya kuburakan. Nang bala na ko aking kadua timan apoy. Nagagaw idong dua tigian. Na petutong na ko irandan. Na amanan niya na din natigin na dekekan. La ilaha illallah.
maka gaga maka kunalo kesoto sa kamasa Cebu agusar dita toga tigunin ako lang nanto nang magaga makakasar dita toga kagusa kamasa Cebu gingan na Cebu na ginasop ko ko di kerni nakarabaw sapi api aso iro nadira nagkeparas takuma na ay pelebud na tigunin karitang ko nagibu mani miato na mini pamamagayakan ako kasi siya sa dunia mi okay ko poso akan maputi ko poso akan nga asa kamasa Cebu agusar dita toga dami rampay sa bamiya sa timana bangkala wah nah udah ini ya tigian na deden si kuman 24 ka oras na deden na kidikeun nah sabab sa tigan sa asar dita toga og sa kamasa Cebu nah umana kun na tigan di tengka sa ketotongakan nami pamay-payakan na tigan sa nga apoy na mau to penatinga madlu ako kalau agan sa miya kay itu di penmat di mati ay now ay pandepat ka samara nawaya papemangan nariya di isyadara na mga geubsang ka mga malita mga alsante nga mga ditar na dinika penggunaan na soko na sunditar na tamok adi ko sar ko pipiraragon na minitunganan sa gedung na soko na so gedung ini pelelebung nga mga tamok na salungan na maore na tunagin na emananian na pelusok na sa nga bunuh-bunan no kirkon nang Rasulullah hadza ma azuku ma kanastum li anfusikum taan tamini wa tigullahu taala sopyani mo yatamo kada ni usara ku agama Islam awah ay pandapat ka samara naway niya ka pasapasangi ka priparado niya ka piya-piya panaan taman bulabaw gira Ramadan ha pirap na kigawi ada pernah kau mau tegrin na namanya mangi parade nang amangga saging awai ging pimberangan na mga seda saranawan native tilapia aruan bunga mga karni awai nagira yung kinumaan na natingiwatan ubani siyang papagilay siya nang awalay kada arkiranon awai na amay kumya sipatya na digumpas mimburtikan sa mga mangga na mimburtikan sa mga saging na inangilan sa tilapia na tingin na mga oto panikan yung kirang sa siya nanawalay kamadidip mo na budi kaila ay na kagi ako mapita makakita mo ni daan niya na daan nung panapaki wetan kakagi ako miyaw sanga miya si pati na kedu na gunin nung pagipanikan na baka umon mabusalungan na mauriso balas yan na balas sa miyaw sang la ilaha illallah nah gitu bang kutawata nakagi ko tutulungan niya sine nagiti maulaw-la na tumiyaliku din na miya lalawi na miya tap kiyama yan sa sorga nakiko na mga umakyama na tigin na amakulay na pangin niya ko kasi sa buka baso ay tigin na ngayon tigin na si ina natungan niya kapapasangan roo huwag kang bubala ng tadwa timan apoy na patutong nira na pamangin niya ko kasi isa buka baso ay ano nakaranggay tigin niya maya na giman mga awatakan ng kaya pangan mga panganang si ina haramaya ko mga tao sa naraka na di ba adman mo Peter wallah as panganang sa surga na haram o ba maka antap sa yung mga tao sa naraka nasa ba pro na miya kawida ka lang utabuguraga na peganin niyan kuni kinilipay niya may sa mata niya nagunian masa kawang kaya baso at tataguan sa ig na inipagapas yang kiinayan na kagiya kumiuman yang kiinayan na ikukuris ka na tiginin ako lang nakataso isa ka baso ig amatanggaw na inumang kakangkang karanggay na sukun so kiniluwag niya nung kiinayan naguyasak kawang kuta duwa timan apoy na miya kakuris kang kuta buguraga sang kuta katuturugawon na pitiban tabangan na gid nang kuta barukan yan ididuwag yung kiinayan na miya tutututo na iniisiran ko Rasulullah na tigi kuno Rasulullah ayaw niya tumanggulaw na tigi kuno Rasulullah para tiya kanok sa mata-mata na sunara ka wallah na titud na adin nakakatanang natagi na panabagwaraga amba away nagu para tiya ka na tingin sa surga wallah na mata na titud-titud na makamumuayan na oreno to na oras buto na tumiyap ni Rasulullah na piyang ninian ko Allah aging utabaro ko ng tabagwaraga sa kiyat tutungin to sa utakyat tutagi na piyan napakasalin wallahu ta'ala na oras buto na yamanan yan na niyapi aging utakyalo siyang utabaro ko ng tabagwaraga mga waki ayat tigo ba sala penutuntan na marani rakatan wato gaya na seko 1991 na siya ko sa General Santos City bener pendir ko si my friend na may istorya mi kay Ustad Mahmud ang kaya ka asik sa nga kubor
Na tigi na share kami satu gaya. Na gua na tigi na gumagana ta corona. Bagana di keto siang rani ano tang utama mah. Adna tigi na miya ter kami. Ro satu gaya. Si ki aki uto sa dilimbayan. Na kage tigi na kelot na kuburang ki aki uto. Na ge tigi na amalo mataga-taga sa mangudan adna siya bang suwande nga kubura mi pagubay niyan. Adi nga tigi na kemino na barokan. Nagi ko nang amat tegas ko mga udap kelot sa kubur na gunian dudu. Ang utande nga kubur na miya bintangnya miya gamit yang gegana barokan nga sobrang sa dumyu du sarapog. Na sama no tatigi ko to na ko dikatan sa kasi siya kan naka umya piya ka sa ganatang nating sa tugay na dapan madadnya di kaperdak. Mga karinanan sangka penutulun tano itmbager tano saging atutur tano sabad ko kulaw la saging kanana kubur. Nah ikatlo, asiksa. Sangka na kubur. Gaya suti kena telu buat pagaluin tanuro na. Nah, maka simpo ang una gyan ko ta sudyaul akra. Bayo kayo mga buwaraga sa madrasa nga sudyaul akra. Bunsalagan at tigtano. Aya kasabutiro ng mga arikulay na baos. Taraksan. Aya kalayan na ibubenta dia na bakayan sa lupa. Na tumindig ka nami prirpang kaangkota ang bunong-bunan niya. Na makapugurwasiran sa giyang kota kubur. Awah. Na ande din kata muniro sa giyang utama manusia. Na lagi duta pekaw mo. Na petero mambu sa ayamanan niya na kesabutan. Na amay ko nakaubay niyan din ang kota manusia. Na tigil ko na amay ko masih pateno na pakelak ka. Natiro ko na sa kesabutan yan. Di mana pagriya, lagi dumakan ka masisipat tama ala ka. Ay dewa tingin mo nakapedi-pedi ka muna banga dito bata magari. Kadiya kena tingin di panuno sana di nagetok sana kena kandi daerah no bangsa ta. Kapedi-pedi ka muna di dito bata magari. Na banto kan yang ko nangota ulo niyan. Awai na iring girian no. Na ini makapaguro asira sang ta gimana para sang ta kubur. Kasungir ba na erang gerun nong tadi dingal inagi ko buntalian erang gerun sota na makapaguro la ilaha illallah. Tiga mana pagari? Pemeling kaden umaga na pekalipat. Tano dingkat tiga na kasih ko kasih tas sa dunia na daa lagi dah kena piagi pataka. Daa lagi dah kena pipi anaka. Kadang ka tiga na pagi patan na kaya makagusi inaka. Dan kapagi patan na kumangawataka. Dan kapagi patan siap na kikarumang ka ini siap karakan. Na iman to atigian. Away, nang balasan akan saka. Kadap mana tigin makarap so kaya pagaria. Amay kadigan saka kabalasan. Na ayat tigin na petirong koraka. Na ipunan ni manto na taman din si Kuya Mulkya man na magpatatan siya nga kubur. Na maka pangadaw ko na tigin na pagari ko nanta besar anta kabus. Ay do. Yeri yang ga apya sosyo no kadi-kadiran ya so gukas nga mga kilidalan. Koto-koto alo pa na makapangadaw na. Balabogi sa mga bay katalaw sa nipay. Apya gyud talwate apdudas nga kawana. Kes ka din. Daw. Pagari ang tawa ka ba siya tigin ko. Natigin na ba kor ka pagma. Sa kana kay atigyan so pianamo kakasa api anto na ukit. Kato sa nakatigin. Datang pada nabuka ka. 5-6. Iman to nakanabamatag 5-6 sa kiu. Anto na uta adnap adem na emergency sa kagayan. Kanabamatag pa na emergency aki anda di no to pangatatano da nang utawan. Niya sokar-sokar genan. Oy, kamang mantap ko na pira kay ubong ka kawan tay no bebeun kay mana nakatitinggal saw. Pianulis. Piribaan. Arga siabu. Piyaman ko. La ilaha illallah. Na biya tigin na amanan yan. Na piya kapan yari pa ko Allah ta'ala sa sakatawa. Kadon. Na baki. Rung rakor ka Allah ta'ala sa genga kubur. Baki. Rasta kor ka Allah ta'ala sa genga kubur ka. Sa ipon na tigin iman to. Na taman ko kapakaw mata sa alungan na maore. Na duotan siya kubur ka. Na tutur niya sama kaysa. Naging utama kaysa niyan mabot. Na patapolo ragun akagagdaman niya sa utaka sopitang tabisan niya. La ilaha illallah. Na sama na namanya kan dudna ya. Oh, ginadap namin akan naba pagilay sa relos. Oh,
Aku udah pernah naga kena dimba koko. Nah, saya tano poposa. Malu tano man malu ko sabada ke ulau lasi ko yaumul qiyamah. Hingga yaumul qiyamah. Nah, madak layai ngaran. Yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul tagabun, yaumul tanad, yaumul akhir amadak. Ino to, naging uta yaumul qiyamahon, nagawi ya kapakatindig. Oriano kay postano sa geng ka dunia, na keasimbol tano sa sati mana darpa. Sobra pengukap kelimutan sa munisipyo gira porpis. Agi na isa ka munisipyo na kana penuba palaya. Nagyang kana na yaumul qiyamah na intirud na tao sa geng ka dunia. Miladun Adam, ipun si ko Adam na taman ko kuri-uri pagtaw sa geng ka dunia. Na kelimud sa sati mana darpa. Na gini ni pagkatindig tano sa 40 ragu na gini betul sa yaumul qiyamah. La ilaha illallah. Na wario marga nakap ketigrata sa ngam untod tapia sama telaka korsi. Lalay tantapan. Kepakai pernah mamangin na ita sama tenggawi. Kati sama tenggawi siya igubah na makapagin ng lanono. Away. Na umar nakap ketigrita saya. Tigrita siya na raya maratay bunta lamang di penggumanak. Away, may asmo-asmo taon din. Nanaro og yup to penari ko. Ay mana ni anak kitiglakan sa ginango. Katindig bu na 40 ragun. La ilaha illallah. Na oriano kay pasang 40 ragun. Naro din ay mana ni anak makapesingge sa mga tao. Kadi na pegat nga ngarangan ka masususaw niyan. Agyeng ko tating yan. Ngarangan ka di salanap sa agyeng ka panintilan yan. Adam mana mga tao pegating at taman sa alabian, adna taman sa kasadan, adna taman sa larbian, adna taman sa poro yan, adna bonen di mapulangoy agyeng ko tating yan. La ilaha illallah. May pusan ang nanayaumul qiyamah na malalagtano ay do padang mahsyar. Ay naw. Na 40 man ragun. Anda tanusung taga petenso Nabiul Adam sang tadi darpaan niya. La ilaha illallah na 40 man ragun. Na naro din makapesinggeya. Kagyang utakap lalag. Nagyuto ba adna bani 50 wiswatingin. Adna taman salig, adna taman sasawaga kasadan. Oy, adem mana mga takap kibulugang utakap lalagyan, na bundi pamangibang kibang apa kesokodan ng utapangin ulangan niyan, adi suku daging utakap kapipi aginawa niya. Panintay sa tanong mapado. Na adem mana mga tawa amay ko maposo-poso din ang ambula sa kinian. Sa kapulalago to, na ayat mana may lalako niya naging ambula lima niya, na may mga mapospos, ang ambula lima niya na taman sabon di makatililid. Ay importante na makaw matano si ko Nabiul Adam. La ilaha illallah. Paganta, mumatano din ko Adam. Makaw makunataw si ko Adam. Anak ko mo resikad na taway, lumandag na taway ay daw. Anta abuna abul bashar. Sakaya maami na di ba ustaki mabuo so Adam na gito kunya matano abul bashar. Ama ang mga manusia sa dunia. Sa kaswa maami ado sa kaswa maami kalimuong kaming ka. Miyay ka din na miyang gulaw lay ni. Layasan ka matangga miyang gulaw lak ang nakakamasay. Na gito. La ilaha illallah. Nati kuno Adam maaway. Sa kanatigian suwa maiyo. Ugay da tiging na pantang sang na napanganin niyo kaya penapanganin na kena baya pangania na malutan wari alu-agan kaya penapanganin na amami Adam na panganian ka kukad na naka aswi tenayan ayamanan yan na pipikir niya na itinayan na pakatanan yan ka mata nakadimid ni ika guwantang ami ulaw-ula. La ilaha illallah. Nati kuno Nabiul Adam away sa kan suwama iyo. Ugay da tiging na relakan wati nga de nama penggulaw lako aba kan rekano kita bang mi penanabangan. Ayat 3 na sabab na gua niya 3 na pakabaling na kunian si ko surga gusuin na iwaso hawa. Na ayabu api ang ninian na kami. Ayabu ordir kami na uba kami pugubay sa gyang uta sa jaratul khuld. Away. Diwa Peter Allah balingkan wati na keromay sang na surga saran dengan iyo sa sarunayan niyo. Okay, na yabo pang ninakakano na uba kanu pugubay sa gyang kanana sajara wala takraba hadhihi sajara fatakuna minadh dhalimin. Na mi alip mana ya. Na malu tanur mana kailangan ng amiyang gulaw la saya oh.
Giya ako ni po na nakimay pre nang abayok. Kaya nang abayok. Guko na daw po so iblis sa giyang ko kayo. Nagumbayok. Ana. Sobra kikakayan. Tunga na yung mga liligo di piko. Nagukukuntungan na yung buyok. Nagunian tunga na ermasi. Away. Natigyan ko na ko mga tubo-tubo diyan ko adam natigyan na pagari ko na di ka man nakatawan nung sekreto sa kinisapar na kanu ko Allah ta'ala kad na niyo akiro mayo ba kanu pugubay sa kaywanan away kaywai sama na to na dumada pon si iblis ang tagin di kamboyok kambayo-bayok ti kuno ada man to na si sekreto ay sa kanina tigo iblis para te nga kabaad ne ba kabigan Allah ta'ala sa authority na sa kanina tigiyon nababagan ako Allah ta'ala sa full authority away. Adi ba kalau kita ko mga ulamatan wa miapang niyo iblis ko Allah tiga na yang niruno iblis tiga na ya Allah na pengnina kan kayamanan niya na makanayawa ko ayaman na makanayawa ko tigo iblis na kanayawan akan so gauri-uri apa kita si saging ka dunia na tiga to ni sembahun Allah tiga na innaka minal munzarin mata na tiga na iblis ka mapadekatan ko ayam anan niya na pumakanayaw. Na oriano kini beganun wallahu ta'ala pawir. Adi pasin batay ka kanayaw niyan so kauri-uri. Apa ketaw saging ka dunia. Na tigin na hekad na ko nakagini bagay karakanan na lugar. Na ibet na tigyan nakabakanan na kan siran sa ayan. Sa katalo sa mga urip nakatigyan. Na sa dinatigyan sa kagagakokiran at kadidigakan. Na pangnina ka nami pagpudak sa siko naraka jahannam. Na tigo Allah ta'ala uway illa ibadiyal mukhlasin inun tabu tigo Allah ta'ala ading ka mako ina pedaka sa ikon naraka so mga urip na kana amanan yan na piyagi klasaniran so panunuatan niran na kan simbayran ra kana tigo Allah ta'ala na tigo ada mamata na may kubaginan na gitip tero na miya gila-gila ni Adam tigin na pagari ko iblis nento na sa padisan na tigin na pa ya penapadisya ya na uwa tigin o rampay kano sa giyang kaya kayo ama kalakatiyo na gumakakang kano sa kaunganian na kepirma minti kano sa giyang kaya sorga kada mana tigin oras na munggaw kano sa ibu pagkawang kano sa ibu tigo na mas sumatanay tigin na matanay sa kani paratian ka haway ka tulat tigin ni babagay kau kada na ka-authority da siru na yami aso wada maguso hawa na dasiran makatenud nagwirang ko narima busog agyang utakayo haway na sokon sokya kalakatairan akaro may sagyang utak kayo. Naso iblis na di ngengembengem. Ni tamang kanudi. Ni tamang kanudi. Anna na ayada makatair na so Jibril alaihi salam. Namyakap pangadap ko Allah. Magan sumagan namyakap pangadap ko Allah. Tinakad na ko na antunan ni kidia sagyang utamang urip na ka. Akaw to ayamanan yan. Nadasiran makato sa diskarte atigtano. Si ko iblis na ako tabubusog nira ng utak kayo. Na tigol magan sumagaan. Na turong kasi ko ayamanan yan. So kasi ko sorga. Natali ko sayang kasiran. Nah, sa katano ko na mga nato, Allahu alam, kagikay sa buta ko ron. Na inutano siya kung nakitagon sa korokom, ang bidanta na gusto mga bae. Kagi, miya pakalasayaw, Jibril, korokom, ligu Adam, na miya tunggur siya aging tasajaratul khulda, miya siyang taong kayo. Na sohawa, na tabi sa mga bayaya, na gyuto ko ni kapag ako makirano basa, adala kayo, nguta malaikat, na miya lulukan no inatano hawa, nguta sajaratul khulda, miya kanya. Nah, Lenganan tano saya. Gitu. Pamana gitu ya emana nina sa Adam na tigina gina na tigini kada kita bang karkano. Uriya na tigino kiyang gulaw-law to. Na miyabugaw kami at tigin ko surga. Na pagka nagtana tutul ko mga ulama, aso kaya bugaw ako Adam ang usuhawa sa iko surga. Kau mana rio to udah yuto. Ada maka to sadis kartis so Adam si iblis. Na kena kibatan si di panimor saging ka dunia. Awai, kasih si tanu neko surga randeran dengan tanuro. Na kagya gyuti emane nam yang gulawla. Ada maka to sadis kartis so amatano Adam si iko iblis. Na gyuti kaya bugawiran si iko surga. Na gua ni ayamana ni na mabugaw so Adam agus usuhawa si iko surga. Na mitobat so Adam si iko Allah.
na isa kaya nagatanuron, na ini beta dia na buntal yan si ikulupa, na miyaka patapulu ragon, away, na ibubeta dia na ulo niyan, na danian bangunan sa taman, sa ayaman niyan, na da, maka nagsaswara, ahe, Adam, na bangunan ka din sa ulong kakarinila, ang ka na gumiapang ka, na gina na tigo Adam, ayaman niyan, na daba karkanoki, pananabangan, na udah kigo pakarkano ka mata na tiga na ikayakan, so kad na nakano, manapalad na kanon ko oriano kaya rila iniyan rakin ko kaya sungga ko si ko-order. Si kano ayat tiga na apatan na so pagampagan ni Rasul asono. Nana patapuluh ragum peman. Na mata saya pinutulan na kaya mi aluya Nabi sa Quran na 25. Na may kapalay pakatitepas na ngagapat puluh aragu nama kepasangan tan rumah gitu. Nagutungan na maras. Hati umi yang apo sa lawas sa gibong ta pagaletan ng uta tiningin dengan tano sa uta yaumul ba'ats agu yung uta ini apa takwadam na ya penuh bagi kaya la ilaha illallah. Nah, madedi. Nah, nya kalian duduk na ya. Si tano po saging ka tutul tano saging tamang ayat. Pamamantakan tano ya. Mati wallah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Giang ko ta kakukupang ko ta tutungane sa giang ko ta di pakarag sakratal maut. Na anda din nati wallahu taala kiram paya giang ko ta niyawan yan sang ta kurukumian. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Na sama no ta ti wallahu taala na marani kamero na diskano. Aya mana niyan? Na giang ko ta di katenu di sa giang ko ta di tenudan. Ako ko punong bala-bala una mga didesegian na mas marani Rasulullah taala gusto mga malaikat na di sekatan. Walakin la tubsirun. Ug gina ti Allah taala na di kami ni budong pakilay. Anna. Na saya tanu po sa. Ti Allah taala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Gimana nga katatagutan do sa giga dunia? Na wa inna 'alaikum lahafizin. Uman isar katano na adna malaikat wallahu ta'ala asay nun. Uman din nagawi aguman kadundo. O iman to. Oras hindi man to no man isar katano na adna dua malaikat ta asay nun wallah. Ya'lamuna ma taf'alun agyan ko ta dua malaikat. Nagyuti tumiti kay kung nganin na di imang gulaw la marata mapi di imang gulaw la nagyuti lista wa kullu insanin alzamnahu fi unuqihi ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Umani isar katano na liusang ta dua malaikat na umani isar katano na paki sesang gelayron ang utap suratan si ku aman pakai sisang gelayron. Na umangka din makang galabak sa mapia. Galabak ka mapia, katir amapia, ni atamapia. Na check na mga malaikat, ilista sa giyang kaya pakai sisa layar ka record. Igirap man ayam yang galabak na sabab ko gagawa ko Allah. Na sumarata, dusa. Na gumiraw sa Allah. Stop na sa mga malaikat, tadi niyo pa sinilista na nga na namiyang gulaulan niya na dusa. Kadaan tano apakah saged nang awak to sumasa tematan tumutundugun na amay kumatang kada dinian simbayangan na mau to penakayamanan niyan na suratan yang nanam yang gulaulan niya na dusa. Gina so gagawar katano wallahu taala ka inuinad nang na 5 wakto ka uwan na din kadi manggulawla ang mga kadustan saging tapaglutan na 2 wakto na ipupuna so naging utawakto at tumutundugun. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Na makaumatan kung sa alungan na mauri na pagkipukasun no Allah na imbetad ko kasasanguran ka na kilay ka din sa orasan na dito na kilay kapadanan ko inigib na sa alungan na mauri makaumatan no na pagkipukasun no Allah nagukupayag katano kilay ka din sa mapya mata kapala na amay ko na rin kamay layo man isa na ayat man na kinirupan no Allah sa ginasuratul kahf na tigin na mali hadzal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Amay din kamay lain na nagyang ko talista rekordian. Apalay din miya mangintak-intak. Kada sambayang nada puasa nada zakat nada naik haji, da jihad da batia sa Quran, da tasbih.
Na aya kikata tagun na lang kaya paman nagkusapan kapato, kaya paman nagkusara na kagawa, mga karabaw, kaya panulis, kaya drag, kaya paginom sa gabutas, kapakas, la ilaha illallah. Nah gitu, sisa suratul kahf na amatin natin na mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ay daw pumili na itigin ko kitab. Amay ito mala ini ang gulaw lakwa kadustaan na din na ba niya nun piyagma illa ahsaha inunta na pala niya nun din na piano tulad. Ay gitu na mga malaikata pelista. La ilaha illallah. Nana amay ko masipat o mga malaikatan na pagungkir niyan ro. Kamatatago ng tataman sa satima na pariya piyaman ko ni adu ninip na iya. Ila ka na ba ko tegaw sa pariya na inuro na matatago nga sa satima na pariya. Pumili na kiniya kita wadin na pabanian ng piya inula. La ilaha illallah. Natikman Allah sa surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iman tuat alungan na tigu Allah. Nagyang kaya mga arira na miyalaya mata tekap din benar na petekab din. Na pakiklosan na tigu Allah taala. Wa tukallimuna aydihim. Na aya pakapatiro na miya tigu Allah na sa mga barokaniran. Wa tashhadu arjuluhum. Na aya pakapasingkiran na sa mga sakiran. Bima kanu yaksibun kung nganinong nami tinggulaw layran. Petero sumbola barokan. Kadina nami. Kati kami yang bola barokan ya nagyan kana pian kewapato. Adina ni pulaw na kati kami ini inunugino ng bola limanian. Petero sumbola sakay kadina nami kati kami yang bola skiniya na inila kadin sa kaya kakalanin sa utako dalay sa kawalay. Ay na. Petero sutian kadinang ko. Kati ako ambo iya na dia sa kanyan sang nana. Kaya niya na piribaan. La ilaha illallah. Suratul Fussilat. Tigman wallah. Amay kun nakamagyuta sa saksi ay nang utamang ang gautayan. Naya maturog tamano siya na 5 syahidtum alayna. Oy, pemelin na kini ko kaya pa magpada. Dede na kini makarap ko kaya pa magpada. Bani Maria tigin na kaya lipatan na si tano sa dunia na isa tano. Api anto na pinggulaw la tano na. Pagayon na yun ng tano na inuwa ko niwari. Inu niwa imang gulaw lagu ko ni usaksi. 5 syahidtum alayna. Qalu antakana Allahu alladhi antaka kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Mater o mga sakisotian sumbala 5. Ay daw niya wami na di kaming kadin napapanguragi sinago di kaming kapapagubay. Kamata-mata na di mi di kabayaw ba mi ba kami makatero. O ba mi sa kakasaksi na ande man na surinso kadnan tanwa di makatero ko lang wana say imya katero kami di mi di katani kaya pakatero ami. La ilaha illallah. Sabab pro na amya kalang duwa ya. Na ayam muri saya gubanda ay arang anak no nami suatakan rekano. Kamarata suki bulu ka kedaran nun taon. Na tumu sumat tetangga kamararang kuno taon. Na gip man naging kasaba pakai limud tano. Na ditano ya tongan aya pakangeden sa ginawa tano. Aya pipikiran tano na si muda na nudusang utako burian na mapipiyaw na ginawa niya. Paletan orang makapaparati sa aya kaya pupusan saging utang murian na pale din mapia tutulan. Inakulalantangan na si setan na din na bamiyakira si muda nagi karatayan. Kapale din mapia. So wagamana inyawi dia nakal, so madrasa na inyawi dia nakal, so kapag na inyawi dia nakal na so kaplulut na inyawi dia nakal. Awah. Nati wallahal jazaul ihsani illa al ihsan. Ded na imbalas ko gal baka mapi arwar sa lagi dia na mapi kapaka surga. Awah. Na ay buar katano. Na pamangni ko Allah. Sa amanan niya na sumiyang galab kayan amapiya. Na dirun delungan anu Allah taala. So mga pamilya niyan na ayamaan niyan. Na turun Allah. Nagupakas lang siran wallahu ta'ala sa maliwanag. Langon tanud na ayamanan niya ng bata-bata. Natigan ampit na kaskano. Sa siko datano panakapamang ni siko Allah. Na panisigod ng tano abatian tano sa suratul ikhlas. Aging na suratul ikhlas.
Na aya katur Rasulullah na makay siyang kamabatia na timbang at telu bagi sa Quran na miyabatia kaso sa bagion na makadua nga mabatia na telu bagi sa Quran na aya timbang nga miyabatia kaso duon bagi na makatelo nga mabatia na timbang nga miyatamat kaso Quran na umatamat kaso Quran pemana umanisati mana batang na may kapkuntulan sa mapia na umanisati mana batang na 10 amapia aya minus na udip kuntuli na sati mana batang na sati mana mapia ay kada kalabatangan ay sa Quran idapati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala bi rahmatillahi wa akramihi minal aminin Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub abaina wa ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li ikhwatina wa li azwajina Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin Allahumma inna hadha akhuka Haji Jamal qad irtahala ilayka faghfir lahu warhamhu wa'fu anhu Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatihi arhamar rahimin wa in kana musii'an fatajawaz an sayiatihi arhamar rahimin Allahumma badil darahu khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi arhamar rahimin Allahumma ajal qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la tajal qabrahu hufratan min hufarin nar ya rabbal alamin وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته